Juste pour me joindre au monde, mais je vais pour chez lui exactement, non? Ok. So, moi gen chet len ka vive Haiti, li gen 29 ane e li pa gen ti moun. Ay, men tet E mesye an. lap chèche yon moun lap chèche yon moun pou l fè vil, ok? So, m deja wè sat lan tetwa, de pou mwen seman ve chet len a fò retire li. So, Mbay men tet mesye an, non, souple. non, chet len li ka retire li, se pa kon sa tet li fè, wè? So, Mbay men tet Il mesye va an. me chever ou bien? Il va me chever ou bien il va me chever? Haiti ma vive papa, mbay men tet sa, mbay men cheve sa. That's okay. That's okay. that's okay. E pa yon problem, m ka kompren nou. M pa yon problem. Mwen yo apri yon balay. Avec vous, moun qui chever dans tête li, ou vous mit dans tête ou bien? Mario, ça passe. Non, c'est pas mit, non, juste pas aimer style ça, mbay men yo, mbay men moun sa yo. That's okay. Ah, ok. Okay, Mais so mbare ki sa te wap fe. chache? Men, Si nou fè yon bagay, si pou nou fè yon bagay, sa pou anve nou de an, si pou cheve, am kapab pou cheve an, si Yeah, but ki sa wap oh, chache? yeah. Ki sop chèche? men célibataire, m bezwen yon moun nan vi, anwen mwen, Koto wap vi? West Virginia. Koto wap vi? Ki ba? West Virginia. West Virginia. He's in America. Li nan state. Ok. So, ou ka voyaje, ou ka la Haiti, se sa? Bo gen akse nou? Oh, ok. So, ok. M kompren. Mwen eme sa. Mwen eme honet. Yeah, mi se vreman Yeah. honet. Yeah. But I like that, bro. So, I'm gonna get all the information I will need from you. Mwen pren tout informasyon ki ma bezwen de ou yo, e pi pou m chèche yon moun pou, ok? So, koman wè le zanmim? Jean-Baptiste? Yeah, Jean-Baptiste. Koman? Li rete West Virginia. Ki lajou? 28 ans. 28 ans. Yeah. Gen yon petit Haiti. Yeah. Yon ti moun ki wage si. Hold on. Where he live again? West Virginia. Oh, okay. Virginia. Okay. So, li pa gen ti moun? Oui, li gen pitit. Yeah. Haiti. Okay. Oh, okay. What's up, Gloria? Not really. So what time we gonna eat? I'm gonna eat this. Everything else I cook. I will add the onion salad. Yeah, we're gonna do it. It's not gonna take time, and I'm not gonna be here too long. So let me know when they're gonna be ready and. Okay. All right. You guys, don't forget taper écran. Okay, taper écran et puis partager live là. Okay. Okay, les gars. Mais, excusez, en parlant de ça, si nous avons un monde qui vit ici, États-Unis, c'est plus meilleur pour moi. Yeah, je comprends nous, bro, je comprends nous. Et parce que au beaucoup qu'on est qui là à Haïti, yeah, I got you. Yeah, je comprends nous. Okay. 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 Mais ça pour me rester sous ligne là,